uyabona igama esiliphakamisileyo njengoba bebaningi bebangaka abantwana nje bendoda abafana imisebenzi imbube ibiyenza naye uhlobo lomntwana othanda umndeni oyithobileyo osebenze isikhathi eside nobhejana sibuka ke ama qualities kubo bonke sapaqhamuka ke negama lakhe ngoba simbona ukuthi usebenze kangakanani ngakubalela imisebenzi eminingi engeke ngikwazi ukuyiqeda ebeyenza nembuzi enye eziyimfihlo ebebethi uma ezenza ayikhulume kuye okubalulekileyo kakhulu ke kodwa ke ukuthanda ke umndeni ukukhonzile umndeni wakhe bengithi ke mhlambe emphathi ohlelo ngoba ngikhumbuzwa abantwana lapha ukuthi umntwana wenkosi lo esikhuluma ngaye usengaphakathi kulendlu njoba ke ubechazile umphathi ohlelo ukuthi njengoba sisazoya ekhaya akukho azokubeka antshele kodwa nje ngoba seniyazi ukuthi ubani cha ukuthi wanele siyabonga